hi ati guilun na in lei chibei ibu now ngatsa na in leinam khachi a ila di win kan ti me nang ma in pakai leisit khang achaina na sim nai lo hi ji in pakai mina ka hu tau hi amen Beta tu mila. Ni lang alaw. Ni la pa ipan tu na. pan mun chi wa ei bu tin lai hana tikiman cha now akitai na pin ang mita to donin kuin etikan pain tau na hin mangin tin ana kin hoyo si chai now ngai du ba to hin ki ta bu chu ai ni ko hi nang man na tik bangin phar khan na lan ahin la pathin tunin man malam hin ko ang sagawa ai pan pijing jo tivin ei than dam pu ka pakai Yesu Krista mina kong taw he